Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene datkundwa n'Imana aho uri hose Imana ikumere umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye hakomeje kumvikana urusaku rw'imbuga nini ndetse n'intoya mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi hongeye kumvikana icyo twakwita imiripuko ndetse n'ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Goma nyuma y'imyigaragambyo yaramutse ndetse n'imyigaragambyo yagiye igaragara mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Goma. Ni umuvugizi w'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya ndetse n'abayobozi batandukanye b'igisirikare cya FARDC batanze ubutumwa bukomeye bavuga ko imirwano uko ikomeza kugenda igaragara ku butaka bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo isa n'iyongeye kuba intambara ikomeye cyane hagati y'impande zombi. Ibi byose tugiye kubigarukaho twifashishije mugenzi wacu ku murongo wa telefone turebe tuti ese mu by'ukuri ni iyihe shusho ihari, ese hagiye gukorwa iki kugira mu mujyi wa Goma ibitero bikomeje kugaragara bihagarare. Ababiligi ndetse n'abandi bakurikiranira hafi by'imirwano ku butaka bwa Kongo batangiye gutangaza ubutumwa bukomeye. Abigaragambyaga rero mu mujyi wa Goma bahuye n'akaga gakomeye, amarira ni yose kuko bamwe mu basirikare bakomeye bongeye gukubitwa bikomeye ndetse M23 bivugwa ko yamaze gutakaza ibice by'ingenzi muri uyu mujyi. Byose turagenda tubigarukaho. Ni nyuma y'uko ishyano mu mujyi wa Goma, reba ibikomeje kuba, abigaragambya bo bahuye n'akaga gakomeye kuko bivugwa ko drone y'ingabo za FARDC yaje kubamesha ibisasu, imyigaragambyo igasa naho ihagarara. Ni nyuma y'uko bigaragambyaga n'ubundi bagaragaza ko bamagana uyu mutwe wa M23, gusa bivugwa ko ngo iyo drone yabamishe ibisasu ari drone y'ingabo z'umutwe wa M23. Umutwe wa M23 rero ugasohora itangazo ubeshya ko ari ingabo za leta zabamishe ibisasu. Umujyi wa Goma ibintu byahinduye isura ndetse ibihugu mpuzamahanga byongeye gufatira ibihano bikomeye u Rwanda. Abantu benshi baribaza bati ese u Rwanda ni rwo rwaba nyirabayazana ibibazo byose biri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo? Ibyo ni ibibazo bikomeye cyane ndetse turi ku igenekerezo ry'itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Icyo ngusaba nyaboneka nongera mbisubiremo inshuro 3 nyaboneka, ndagusaba sabone, ngusabe like, share, comment. Ni by'ingenzi kuba ubanye natwe, rero share ni nyinshi cyane nibyo ngusaba, ndetse ukore like kugira ngo twereke ko turi kumwe gatanu ku kandi bundi dukomeze tubane muri update zikomeye zigaragara ku murongo y'urugamba mu bikomeje kugenda n'ubundi bigaragara kuri ubu butaka bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyagasana akomeza duhana umugisha. Muri aka kanya rero tugiye kugaruka ku bikomeje kugenda bivugwa ku butaka bwa Kongo mu mujyi wa Goma. Imirwano yahinduye isura, ubuzima bw'abanyekongo bukomeje kugaragaza ingingimira ndetse no gukomeza kugaragaza ko imirwano yongeye gufata indi ntera aho M23 yatangiye guhunga uyu mujyi wa Goma nyuma y'ibitero bikomeye bakomeje kwimisaho. Ese mu by'ukuri ibi bitero bihatse iki? Ese mu by'ukuri ibitero biraza gusiga iki ku mutwe w'inyeshyamba wa M23, dore ko n'amakuru agaragaza ko u Rwanda rwongeye gufatirwa ibihano ndetse rwose bavuga ko u Rwanda Trump arifuza ko RDF ibona icyo twakwita ibihano bikomeye kubera ko ifasha uyu mutwe wa M23, kandi mwibuke ko bahaye ibihano bikomeye u Rwanda none muri aka kanya baracyabitanga. Ibi rero nanone birashyira igitutu gikomeye ku byagiye n'undi bigaruka ku rupfu rwa Leta na Colonel W'Ingoma ndetse bamwe mu bayobozi batandukanye, aho byatumye benshi barira yo kwarika. Kugeza ubu rero benshi makurikirana hafi by'imirwano ibera ku butaka bwa Kongo bemeza ko imyigaragambyo yabaye mu mujyi wa Goma yatumye benshi bibaza icyo uyu mujyi wa Goma ushobora gutangaza cyangwa se ushobora guhindura kuri iyi mirwano n'ubundi ikomeje kugaragara muri uyu mujyi. Tugiye kwifashisha mugenzi wacu ku murongo wa telefone tumenye tuti ese mu mujyi wa Goma noneho ni iki kigiye gukorwa? Irimbuka rikomeje kugaragara muri uyu mujyi, nibwo bwa mbere muri uyu mujyi hagaragara irimbuka rikomeye ku ndondo, kandi Wazalendo bahakubise ibikomeye cyangwa se bahahuriye n'urugamba rukomeye, abatari bake bahasiga ubuzima nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ni urugamba rukomeye turagenda tugarukaho. U Rwanda kandi rwamaganye uburyarya
bw'amahanga ku ntambara yo muri Congo, ndetse Goma abaturage bigaragambije basabye M23 kubohora RDC yose, ariko ibyo benshi bavuga ko ari inzozi zitazigera zigerwaho. Nanga kandi yashinje leta ya Kinshasa gutegura kwagura intambara mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari. Ni nyuma y'uko leta nanone ya RDC yatangaje ko igiye gutangiza iperereza mu gihe impaka zikomeje ku gitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Goma. Bwana munyamakuru, twavuga ko ibiri kubera mu mujyi wa Goma aka kanya byifashe bite? Ese shusho ihari ni iyihe nkaho waramukiye muri uwo mujyi, dore ko n'ubundi wamaze kutwakura utubwira ati aka kanya urahibereye, uragira ngo duhe update ku yindi nk'umuntu uhibereye. Aka kanya mu mujyi wa Goma byifashe bite? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo muri aka kanya ahantu mperereye mu mujyi wa Goma bwana munyamakuru, ni ahantu rero habereye imyigaragambyo ndetse hapfiriye n'abaturage benshi. Ngira ngo ni imyigaragambyo yatangiye mu masaha mu gitondo cyane cyane saa 12. Bwana munyamakuru, bose bakomeje kurwanya umutwe wa M23 ndetse n'imyigaragambyo yari igamije gusaba uno mutwe kurekura uduce ugenzura, kuko nabo bamaze kubona ko abaturage bakomeje kugenda bapfa ari benshi. Kuko muri aka kanya tuvugana, ubwo imyigaragambyo yabaga, imirwano irakomeje ku mpande zombi, cyane cyane hafi ikibuga cy'indege. Ingabo z'u Burundi ndimo ndazibona, za Tanzania nazo zongeye kugaragara, kuko zikomeje akazi katoroshye muri aka kanya. Rero bwana munyamakuru, nyuma y'uko abaturage barenga 200 bamaze kurasirwa mu myigaragambyo, kuko umujyi wa Goma wose umuhanda wari ufunze, nyangwaca amasaha 2 umuhanda ufunze. Ubona ko rero imirwano yahuje impande zombi n'ubundi igira ingaruka ku baturage. Ngira ngo renga za M23 zaje kurasa abantu baturage ubwo bageragezaga kubasubiza inyuma, gusa abaturage bagaragaye bafite amabuye ndetse bwana munyamakuru bakomezaga gutera ku mutwe wa M23, nawo rero waje kubirakariramo ubagaba ibitero ndetse barabarasa. Ahagiye rero hapfiramo imiryango myinshi, kuko bose bavuga ijambo rimwe, barifuza ko izi ngabo za M23 ziva mu duce zigenzura. Kuko muri aka kanya bwana munyamakuru, uhereye ku ijoro ryashize ntabwo twigeze dusinzira, kuko muri uno mujyi wa Goma, nyuma y'uko barashe igisasu mu mujyi wa Goma cyari kigamije kwica Colonel Nanga ndetse na Sultani Makenga, ngira ngo nabo ubwabo baje kubyitangariza ko nabo ari bamwe mu bantu bari guhigwa bikomeye. Ngira ngo rero bwana munyamakuru, nyuma y'ibyo bitero n'ubundi ku isaha za nimugoroba, ibitero byongeye kuraswa cyane cyane ku nyubako ibaho Kabila. Urumva ko rero iyi nyubako muri aka kanya yangijwe, ariko ku bw'amahirwe y'umugabo bwana munyamakuru ntabwo yarari muri kano gace, cyane cyane ku nzu ye. Gusa hapfiriye abakozi 3 bakoraga amasuku muri runo rugo rwa Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko rero yifatanyije n'umutwe wa M23 nawe ari mu bantu bari guhigwa na drone zivuguruye, reka mvuge gutyo bwana munyamakuru. Yego, aka kanya abantu benshi baribaza bati ese ishusho iri mu mujyi wa Goma, ishusho iramutse ni iyihe? Uyu mujyi wa Goma ko ukomeje kumvikanamo ibitero bikomeye ndetse no kugaragaza ishusho itandukanye nyuma y'imyigaragambyo ikomeye. Abigaragambyaga bahuye n'uruva gusenya aho M23 yakoze operasiyo yo kuhitana bamwe mu bigaragambyaga kugira ngo ibone ikizibiti cyo kugereka kuri leta. Ibi byo turabivuga gute? Ese mu mujyi wa Goma mu by'ukuri kubera iki ingabo za FARDC zisa naho zikomeje kugaragaza ko ibitero byagabwe mu mujyi wa Goma babishyira ku ruhande rwa FARDC, nyamara umutwe wa M23 wo ibyo byose urabikora kugira ngo ugaragaze ku muryango mpuzamahanga ko ari wo wagaragaje urukundo ndetse no kubaha abaturage, nyamara abantu benshi bazi ukuri aho guherereye. Kuki uyu mutwe wa M23 usa n'uri kwirengagiza iby'amasezerano y'amahoro ndetse ugakomeza kugaba ibitero ibyo benshi bavuga ko ari ikinyoma cyangwa ubusa uyu mutwe wa M23 ukomeje kugaragaza? Yego bwana munyamakuru, ngo umutwe wa M23 cyane cyane hano mu mujyi wa Goma bakomeje kugenda bagaragariza imiryango mpuzamahanga ko ingabo za M23 zifuza kuba zayobora abaturage. Nyamurizi neza ko
uduce bagiye bafata bagiye bashyiraho ubuyobozi ndetse bashyiraho leta yabo. Ibi rero n'ubundi ni nabyo bikomeje kubakururira ibyago, nibyo bitumye ibi bitero simusiga bigenda bigabwa. ngira ngo rero bwana munyamakuru, abaturage benshi rero bakomeje kugenda bamagana ibikorwa bya M23, benshi muri bo rero bakaba bigabije imihanda nyuma y'uko ibitero shuma by'indege bikomeje kugenda byangiza amazu menshi agiye atandukanye yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. ngira ngo bwana munyamakuru, muri kano kanya ingabo za M23 nyuma yo gukora amarorerwa zikarasa abaturage bari mu myigaragambyo, ariko nubwo abaturage nabo baje kurakara bikomeye nyuma y'uko bakomeje kubona abaturage benshi bapfa, muri aka kanya rero baje gutera amabuye ndetse n'ibindi bikorwa byo kwangiza byatumye ingabo za M23 mu burakari bwinshi zibamishamo ibisasu. ngira ngo bwana munyamakuru, ni imirwano y'abasivile ndetse n'ingabo za M23 nayo yamaze umwanya munini, ndetse izi ngabo za M23 zagiye gufata icyemezo cyo kurasa abaturage byageze ku mwisho, kuko abaturage bo barashaka ko zino ngabo zirekura byoroshye bwana munyamakuru. Yego, barashaka ko ingabo zirekura mu buryo bworoshye. Hanyuma nk'umuntu uherereye mu mujyi wa Goma muri parike ya Virunga ndetse no mu bindi bice bitandukanye, aka kanya imbunda nini ndetse n'intoya zaba ziri kumvikana, ishusho hari ni iyihe aka kanya? Yego bwana munyamakuru, guhera mu rukerera ndetse no mu ijoro ryashize ubwo barasaga inyubako ya Kabila, bwana munyamakuru, imirwano yose isubukura, kuko General Sultan Makenga yavuze ko ibitero bazajya bamugabaho nawe azajya bisubiza, kandi koko bwana munyamakuru ibi bitero yaje kubisubiza. Byaje rero n'ubundi kuba bigaragara ko zino ngabo za M23 zikomeje gukubitwa inshuro, kuko aka kanya tuvugana imbunda nini ndetse n'intoya biri kumvikana mu duce twa Virunga ndetse no mu nkengero z'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Aha rero hari gupfira abasirikare ni benshi, ngira ngo mu nzira twaciyemo tuza mu mirongo y'imbere ku rugamba twaciye ku basivile ndetse n'ingabo za M23 bagiye basiga ubuzima bwana munyamakuru, nako n'ubundi izi ngabo za M23 zikomeje gutsinda urugamba byoroshye, ndetse muri aka kanya rero bakakomeje no kwakwa intwaro, kuko ubu tuvugana ingabo za FARDC ndimo ndazireba zifite imbohe bwana munyamakuru zo ku ruhande rwa twirwaneho bafatiye mu duce twa Virunga ndetse no mu nkengero y'ikibuga cy'indege. Rero babazanye hafi y'ikibuga cy'indege, naho ngaho nahakomeje kubera isibaniro ry'imirwano. N'ubu imbunda nini cyane cyane abazi iyi modoka z'intambara ingabo z'u Burundi ziri gukoresha nizo rero ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hano ngira ngo hari imodoka zigera muri enye ziri ku ruhande rwa M23 ndetse na drone byamaze kuraswa n'ingabo za FARDC. Rero bwana munyamakuru, abaturage bafashe icyemezo cyo kwigaragambya nyuma y'uko n'ubundi babonye ko imirwano ikomeje kugenda isatira cyane cyane abaturage mu bice bituwe n'abaturage. Bafatiye mbere bajya kwamagana ibikorwa bibi bikomeje kugenda bikorerwa abaturage. Rero imirwano ikomeje kugenda yerekeza hafi y'umupaka wa Rubavu. Benshi rero bakomeje kugira ikikango, kuko hari umuturage wo mu karere ka Rubavu twavuganye ku murongo wa telefone, bwana munyamakuru, nayo yanangarije ko muri kano gace bakomeje kugenda bagira ikikango, kuko ibi bombe bari kubibona cyane cyane iyo urebye hafi y'ikibuga cy'indege bwana munyamakuru, nta kindi kita kibikwereka uretse kubona umwotsi mwinshi cyane cyane mu birindiro bya gisirikare, aho hakorerwaga rero ibikorwa bigiye bitandukanye n'umutwe wa M23 hafi y'ikibuga cy'indege. Rero n'ubundi abaturage bo mu karere ka Rubavu bakomeje kugira ikikango kitoroshye nyuma y'uko rero bari kubona ibiri kubera mu baturanyi, kuko muri aka kanya ingabo za M23 sinavuga ko zavuye ku mirongo y'imbere, ariko muri aka kanya bwana munyamakuru bakomeje gusubira inyuma, ndetse binavugwa ko ingabo za M23 bishobora kugera mu masaha akuze zamaze kuba zirekura n'umujyi wa Goma, kuko hakomeje gufatwa bugwate, abandi bakomeje kugenda baturitswa n'ibibombe. Ngira ngo murabizi neza ko Felix Antoine Tshisekedi noneho ari guhiga abagabo bakomeye harimo Sultan Makenga ndetse n'abandi
bayobozi ba M23. Rero Felix Antoine Tshisekedi yabonye ko bwana munyamakuru nta bundi buryo ubu ngubu muri aka kanya kari kugenda yibasira ingo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane abayobozi ba M23, kuko Colonel Nanga nawe ari mu bantu bari kugenda bagabwaho ibitero, nubwo ari kugenda rusimbuka ngira ngo bwana munyamakuru ibitero byabaye hano mu mujyi wa Goma bigahitana abasirikare bagiye batandukanye. Rero bwana munyamakuru ngira ngo ibi bitero n'ubundi bikomeje kugabwa hano bigamije kuba barasa General Sultani Makenga ndetse na mugenzi we ukurandi rwa M23 Colonel Nanga. Aba bose bari mu bantu rero bari gutangaza nyango raporo z'ibi bintu bikomeje kugenda bivugwa nyuma y'uko drone zihemukiye umunyamahanga, reka mvuge gutyo, wari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko muri aka kanya ingabo za M23 zikaba zikomeje kujya mu kaga kuko zari zifite inshingano zitoroshye zo kuba zakumira bino bitero. Ariko drone zaje bwana munyamakuru udashishoje ziri kugendera mu birere cyane, ingabo za M23 rero kuzihanura biragoye bwana munyamakuru. Yego, abantu benshi baravuga ati isi n'amahanga basa n'abongeye kubona ko ibi bitero n'ubundi bya drone ngo bikoreshwa na bamwe mu batasi cyangwa se bamwe mu bacukumbuzi bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byo ntitwabona ko wenda ari byo bituma izi drone zongera kugaragaza imbaraga zihambaye kuri uru rugamba, ndetse no kugaragaza imbaraga zihambaye ingabo za leta zidafite mu by'ukuri, cyane ko ngo ari ubufasha bukomeye cyane izi drone zifasha leta mu kuba zakomeza kurwana kandi zerekana ko ziteguye gukomeza gufasha leta muri uru rugamba. Ibyo rero bigatuma uyu mutwe wa M23 usa n'usubira nyuma y'ibi bitero. Yego bwana munyamakuru, ngira ngo izi ndege za drone nongere nzigarukeho ziri mu kazi katoroshye, kuko n'aka kanya ziracyongera kugaba ibitero ahakekwa hose ko abayobozi ba M23 bahari. Rero kandi bakomeje kugenda babigeraho nyuma y'uko barasheho Ingoma ndetse no ku nzu ya Kabila bakaba bayirasheho. Muri aka kanya bwana munyamakuru cyacumba umwotsi, kuko igisasu cyaje guturikira kuri ino nzu kirashwe na drone za FARDC zitakirasa cyane cyane mu bice bituwe n'abaturage, ahubwo bakurikirana izi ngabo za M23 ndetse na Twirwaneho bari kwirwanira ubwabo. Urumva ko rero bwana munyamakuru ingabo za FARDC zikomeje akazi katoroshye ko kuba barwana n'uno mutwe wa M23 bidaciye mu mirwano n'undi yakomeje kugenda igaragaramo abasivile benshi, kuko muri aka kanya n'ubundi mirwano yakomeje kandi ingabo za FARDC imbunda nini ndetse n'intoya bikomeje kuzanwa ku rugamba, kuko ngubu tuvugana nitegeye ikibuga cy'imirwano ku ruhande rw'ingabo za M23 hari imirambo myinshi ndetse ikomeje gushyingurwa n'ibisasu bya kirimbuzi, cyane cyane imodoka by'intambara biri gukoreshwa n'ingabo z'u Burundi. Ibi rero bwana munyamakuru n'ubundi bigashyira habi izi ngabo za M23, kuko ubu ngubu muri kano kanya zikomeje guhunga, benshi bakomeje kugenda rero banga runo rugamba, kuko Generali Sultani Makenga nawe ari mu bantu bakomeje kugenda bahigwa, nawe ari mu bantu bakomeje kugenda bagaragaza gucika runo rugamba. Cyane cyane muri aka kanya amakuru mfite bwana munyamakuru nuko uyu mugabo yavuye muri kano gace, ndetse ubwo imirwano yaburimbere cyane cyane nyuma y'uko urugo rwa Kabila rurashwe igisasu, uyu mugabo rero nawe akaba amaze kuva mu rugo rwe, cyane cyane se aho acumbitse ndetse na Colonel Nanga bakaba bari muri santere ya Rubaya. Ahangaha niho rero bagiye kuba bahungiye umuriro uri kubera mu mujyi wa Goma, kuko bano bagabo bagiye kotera kure kuko n'umuriro bwana munyamakuru, kuko ubu ngubu mu mujyi wa Goma hari kugaragara umwotsi mwinshi, cyane cyane abaturage bakomeje kugenda bigaragambya, amapine bacane mu muhanda n'ubu umuriro uracyari kwaka. Washyiraho imbunda nini ndetse n'intoya biri kwifashishwa. Rero bwana munyamakuru ni naho umuntu wese ahera avuga ko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda cyugarijwe, kuko imirwano iri kubera hano, izi mbunda ziri kurasirwa hafi y'umujyi wa Goma bwana munyamakuru. Mu gihe baba bafashe kino kibuga cy'indege n'ubundi igihugu cy'u Rwanda cyahura n'ibibazo bitoroshye bwana munyamakuru, kuko muri aka kanya ingabo za M23 zo zamaze kuva mu duce cyane cyane nko ku mupaka, hari kugaragara bake muri bo, abandi bakomeje guhungana n'abaturage ndetse bakanafatwa mpiri. Benshi rero bakomeje gufatwa n'ingabo za FARDC bwana munyamakuru.
yego amakuru ava ku rugamba agaragaza ko imirwano isa n'iyongeye gufata indi ntera cyane cyane mu bice bituwe cyane mu mujyi wa Goma nyuma y'uko bamwe bafashe iya mbere mu kwigaragambya bamagana uyu mutwe wa M23 bawusaba kwemera imishyikirano ndetse n'ibiganiro. Bigatuma M23 ibarasamo yarangiza ikabigereka kuri leta. Dusoza aka kanya reka tuve aho tujye muri Minembwe, naho wongeye kumvikana igitero cya drone bivuga ko FARDC ishobora kwigarura ibice by'ingenzi byose bikikije umujyi wa Goma ndetse na Minembwe. Ibi byo bihatse iki bwana munyamakuru tugana no ku musozo? yego bwana munyamakuru, muri Minembwe hakomeje kugenda haba isibaniro ry'imirwano nyango mwese murabizi. Rero imirwano yazindukiye naho iri mu misozi ya Karingi ndetse waza mu bice bituwe n'abaturage, naho hari kubera imirwano muri za ahangaha hongera bwana munyamakuru kugaragara imirwano y'abawazarenda ndetse na twirwaneho hano muri Minembwe. N'ibitero rero n'ubundi twirwaneho yari yagabye ku mutwe w'abafatanyabikorwa ba leta, rero bije kubagwa nabi kuko muri aka kanya bafashwe mpiri cyane cyane muri za ndetse n'ikarenge bwana munyamakuru. Hongeye kugaragara ubwicanyi bwakorewe abaturage cyane cyane abasivile bishwe n'ingabo zitazwi, ariko abaturage bakomeje kugenda bavuga ko n'ubundi uyu mutwe wa M23 ari bo bakomeje kugenda bica abaturage, bakagenda rero babakorera iyicarubozo kugira ngo bashyire ibyaha kuri leta, kuko bano abaturage bagera muri 4 bishwe n'umuryango bari abanyamurenge. Urumva ko rero ari ibyaha bari gushakira n'ubundi abatavuga rumwe n'ingabo za M23 cyane cyane wazarendo ndetse n'abandi, kugira ngo rero babakureho bwana munyamakuru. Ibyasha byakomeje kugenda bigaragaza ko izi ngabo za M23 zikora ibikorwa by'urugomo bwana munyamakuru. Yego urumva ko abenshi bavuga bati n'ubundi ibikomeje kugaragara ku butaka bwa leta Repubulika Demokarasi ya Kongo bisa naho byahinduye isura cyane mu byo benshi bagendaga bavugaga kuri iyi mirwano n'ubundi ikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo, bavuga ko ibitero bikomeje kugabwa byarenze ku Gahenge, ndetse muribuka impande zombi ko zitanye ba mwana, yaba ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse no ku ruhande rw'ingabo za leta, batangaza ko ibikomeje kuba byagiye bigaragaza ko ishusho iri kubera ku butaka bwa Kongo ihangayikishije abaturage, kugeza ubwo rero na bimwe mu bihugu mpuzamahanga byasabye impande zombi guhagarika imirwano, ariko iyo mirwano igasa naho basa n'abasuzuguye icyo cyemezo. Muri aka kanya rero n'ubundi hakaba hongera kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya mu bice bigiye bitandukanye. Icyo mbasaba mwe mu gukurikirana umunsi ku wundi ni ugukanda sabone, mukibuka n'akazogera ka mbere kugira ngo n'ubundi tujye dukomeza tubane muri update zigiye zitandukanye zigaruka ku mutekano, diplomasi ndetse na politike, dore ko ari byinshi tugenda tubagarukiraho n'ubundi ku mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo cyane cyane mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi. Ni byinshi bigenda bigarukaho cyane cyane abaturage bavuga ko badashyigikiye umutwe wa M23 bidekarira ku mugaragaro babitangaza. Ibi benshi bavuga ko bishobora kuba ari inzitizi ikomeye cyane ku mpande zombi, yaba ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse ku ruhande rwa leta. Mu by'ukuri bwana munyamakuru dusoza ni icyo avuga kuri iyi mirwano. Yego bwana munyamakuru, cyane cyane reka mbere mu mujyi wa Goma cyane cyane ahantu hateye impungenge bwana munyamakuru, kuko iyi mirwano yagira ingaruka zihambaye mu gihe ingabo za FARDC zamara kuba zikuramo n'umutwe wa M23. ngira ngo bwana munyamakuru izi ngabo za M23 ziri guhunga zerekeza ku mupaka wa Rubavu. Urumva ko rero n'ubundi ari ibibazo bitoroshye, yaba bari muri Nyiragongo ndetse n'ahandi. Ingabo za M23 zikomeje gutsindwa, ndetse n'uyu uri guhigwa General Sultan Makenga nawe ari mu bantu rero bafitiwe impungenge mu gihe yaba batabarutse izi ngabo za M23. Benshi bavuga ko zizahita zimanika amaboko kuko akabo kaza kashobotse. Ngira ngo imirwano abere muri Minembwe byatanze umusaruro. Ingabo za M23 zari ziri kotera umuriro kure, ndetse n'ubu imirwano iracyakomeje, ndetse izi ngabo zikomeje gukubitwa inshuro. Urumva ko rero ubwo n'umunyamakuru ingabo za M23 zitewe utundire biganiro barapfira gushira, kuko hari abajenerali benshi bamaze gutakaza ubuzima, ndetse
bwana munyamakuru no kuba bari guta umwanya bagatuma abaturage b'abanyamurenge bapfira muri runo rugamba, urumva ko ari ibintu bitoroshye, ni ibintu byo gusengerwa. Ndetse bwana munyamakuru, ngira ngo natwe nitworohewe mu mirongo y'imbere ku rugamba, uretse kuba abakunzi bacu cyangwa se abadukurikirana bakomeje kugenda batwereka like, ni iby'agaciro. Ibiro biri kudufasha kuba twajya ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo tubibaye 5-5 bwana munyamakuru. yego ubwo ndabashimiye. Potete zacu nizigaruka ku mutekano, diplomasi ndetse na politike ku ruhando mpuzamahanga, dore ko ari byinshi n'undi bikomeje kugenda bitangazwa. Reka ngushimire cyane bwana munyamakuru, kuko bisaba imbaraga abantu, ngo bisaba umwuka, ntabwo ari ibintu buri umwe wese yapfa kwigondera cyangwa se gukora mu buryo bworoshye. Ndagushimiye. Yego urakoze cyane bwana munyamakuru. yego numva ko wari mugenzi wacu ku mirongo y'urugamba, nabundi akomeje kugenda tugezaho update zigiye zitandukanye n'undi zigaruka kuri iyi mirwano. Ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kunogerwa n'ibihe byiza. Ndabaririkiye gukurikirana amakuru atandukanye ari kugenda akurikirana iya makuru, agasana akomeza bampera umugisha.